جار کسلا بلو بن تماشاوان بريز بولتنا ساعت 6 تایبەت ڕۆژاوای کوردستانی و سووریە دەست پێ دکە و ژێ نوچەیمێ دەست بن و چەین خۆبینن جبر شەڕ و پەفتونان دنابەرا تورکیە و پەکەکێدا خەلکێ گوندێ عیندیوار یێ بسەر دێریکا ڕۆژاوای کوردستانی بە بێتەمامی هاتیە باڵاکردن هۆشەنگ سەمگەمور ئەندامێ کۆمیتا ناوەندیە پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا تایبەت ژارکێرا ڕاگەهاند خەلکێ سیڤیل ji gundê عیندیوار derbe derbûne berê xwe dane cihên aram navborî dazanîn jî tu ziyanên canî navê sivîlan de nehatiye tomarkirin bi tenê ziyan maddî bûn. îro sibehê artêşa Tirkiye bajarê Dirbêsiyê yê Rojavayê Kurdistanê bi topan armanc kir jê derên xwecehî dan zanîn îro artêşa Tirkiye ji xaleke xwe ya sînorî gundê Çataleyê bi ser bajarê Dirbêsiyê ve armanc kir aroha grûpên çekdarên bi ser hikûmeta Sûriya demkî ve bi çekên giran gundê dirdara xaleke rejîma Sûriyê li gunda warê Til Temrê kire armanc. د بەردەوامیە سیاسەتا دروستکردنا بەهانەیان بۆ تورکیە دا کۆناوچەین سینۆری بمبەباران بکە بەیەدێ و قەسەدێ ji gundên sînoriyên Rojavayê Kurdistanê mûşek arasteyî Tirkiye kirin. Tirkiye bê topxaneya xwe ya giran bersiv da û gundên sînorî toparan kirin. Piştî kobalafirên şeriyên Tirkiye li sê cihên cuda baragehên PKK kirina armanc. قەسەدێ هەودا ku carekedin sivîlan weke mertal bikarbîne û jmareya gundên sînorî xistina armanc ji bo topxaneya Tirkiye. Doh peyedê û qesedê ji gundên sînoriyê Rojavayê Kurdistanê mîna dever û gundê Eyndiwarê û gundê Sermesaxê mûşek arasteyî Tirkiye kirin. Tirkiye bê topxaneya giran jmareya gundên sînorî kirina armanc. Li gorî ku jêderên xwecehî ji Rojavayê Kurdistanê jarkêra ragihandine de encama tobarankirina gundên sînorî yên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê topxaneya Tirkiye ve گۆپەیەدێ و قەسەدێ بوونە سەدەم زیانên canî û madî ketine. Jêderên xwecehî dan zanîn ku li gundê Eyndiwarê sê mal rastî topên topxaneyên Tirkiye hatine ziyan wan geheşt. Restorant, xala leşkerî, ango mixfera Eyndiwarê jî rastî topan hat û ziyan wan geheşt. Herûha li gorî ku qesedê ragihandiye de encama tobarankirina gundên sînorî de jmareyek kes bûne qurbanî. Herûha jêderên xwecehî dan zanîn ji ber belavbûna metirsiyê di nava xelkê de û hewla peyedê û qesedê ku sivîlan weke mertal bikarbîne xelkê gundê Eyndiwarê ji malê xwe derbe derbûn. Herûha jêderan te kes kirin ku êdî xelkê deverê siyaseta peyedê û qesedê naz dikin. Lewma gelek gundan rêgirî li çekdarên qesedê û peyedê kirin ku dixwestin ji nava gund mûşekan arasteyî aliyê Tirkiye bikin. خەلک ji vê siyasetê bêzar bûye û ji alî xwe ve qesedê da xuyaniyek belav kir û got ew ê bersiva êrîşa Tirkiye bide. Lê di rastî de qesedê beriya ku Efrîn serêkaniye û girê spî bikevne bin destê Tirkiye û grûpên çekdar de. Heman gotin dikir qesedê û peyedê behane bû Tirkiye dirûz dikirin da ku derbasî wan navçeyan bibe. Weke şrovekarên siyasî dibêjin ku peyedê û qesedê wê tevaya hewlan bidin û her siyasetek pêwîst be wê bicî bike da ku pêşveçûnên zindana Sîna el Hesekê ji bîra xelkê bibe. Ji alî xwe ve Mezlûm Ebdê di twîtekê de got bê tobarankirina gundên sînoriyên Rojavayê Kurdistanê ceng ragihandiye. Şrovekarên siyasî jî dibêjin armanca Mezlûm Ebdê ji van gotinan belavkirina metirsiyê ye di nava xelkê de. Tirkiye biriya balafirên xwe yên bê balafirvan di armanckirina serkird û kadroyên PKK de li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Herî dawî armanckirina serkirdeyekî PKK li gunda warê Dirbêsiyê bû. Îro pênşemê otomobîleke PKK li nêzî gundê Xerezê li gunda warê Dirbêsiyê ji aliyê balafireke bê balafirvan ya Tirkî hate armanckirin. Li gorî agahên hatine balavkirin de encama wê êrîşa Tirkî de hejmareke çekdarên PKK bûne qurbanî. Herûha beriya heftiyekê bi heman şêweyî Tirkiye yek ji serkirdeyên PKK li ser ya Tilibrak li gunda warê Hesekê armanc kiribû de encamê de ew serkirdeyê PKK yekser hate kuştin bê ku hetenha qesedê armanckirina wî serkirdeyê PKK biriya balafireke Tirkiya bê balafirvan rabigîne kuştina wî eşkere bike.
پشتی گهشتنا الهفته گهشتنا که دنا برا ترکیه و امریکا دو اریکرنا امریکا جا ارمانچکرنا سرکرد و کادروین پکک روجاوای کردستان جا عالی ترکیه و جا ویدمی و پشتی امذکرنا به الهفته گهشتنا یعنی گهشتنا به الهفته گهشتنا دنا برا هر دو عالیان ده ترکیه دست به ارمانچکرنا سرکردین پکک بریا بالافرین خوا ین به بالافر بانکر. اوه دمکه و بالافرین ترکیین بی بالافروان سرکردین پککل روشاوای کردستان دکنه آرمانج او جی پشتی لهفته گشتنه کی ترکی امریکی همان جدر آگاهدار راگهاند پشتی گفخوارین ترکیین بردوام جمدان اپراسیون که لشکری بو سر روشاوای کردستانه و دخواست کرنا ترکیه جی امریکا را جرادست کرنا سرکردین پککه ده سال 2020 و رد کرنا امریکا جوی دخواست ترکی را هر دو عالی ترکی و امریکا و پشتی دانستاندن بردوام گهشتن لهفته گهشتنه کی درباره آرمانج کرنا سرکردین پککه لروشاوای کردستانه بریا بالافرین بی بالافروان که امریکا لسر ویه که اری کربو که هر سرکرده کی پککه و ببه آرمانجا ترکیه و امریکا توری گری لهمبر وان ایریشان ناکه بمرج ترکیه در باسی روشاوای کردستان نابه و اپراسیون خویا لشکری لدجی روشاوای کردستان راوستینه ویجه داره تکس کرد که لگوری لهفته گشتنه پیوسته بریا آرمانج کرنا ترکیه جه سرکرده و کادروین پککره امریکا آگاهدار بکه همان جه داری دا دیار کرن که پشتی رکفتنا ترکیه امریکی جوی دمی و تاروژا ایرو ترکیه بریا بالافرین خوین بی بالافروان سرکردین پککل روشاوای کردستان آرمانج دکه که ده انجام وان ایریشن آسمانی ده این ترکی به دهان جه سرکرده و کادروین پککه هاتنه کشتن و بریندار بونه. بله تماشاوان بريز بريكو ام دس بگفتگوی بکن سر وی مجاری بری خو بدم بريز ماهر حسن نویسکار ج المانیا و باوی کراسرات و تبلیمه ببه لین هانو چه کلزگنگ هشتی دستی آرکه او جی طبخانه ترکیه یا گران گوند جم شرف بسر دیریکا روجاوای کردستانی و یا به 10 توپان کرا آرمانج لگوری آگاهین آرکه بریا کلیکه که 10 موشک به 10 موشکان مخفرک یان جی خاله کلشکریا پیاده لنزی گوند جم شرف هاته تو باران کرن به 10 توپان به 10 موشکان حتی انها زیان وی ایریش نهاتیه ناس کرن پشتی کو از بابتا لگل میوان مهر حسن گوتو بیج بکم او جی آرمانج کرنا سرکرده و کادروین پکک جوالیه بالافرین به بالافروان ین ترکیه از یک سر بچم جم میوان خوی دن بوکو زانیاریان درباری بردوامی تو باران کرنا دورن سینوری روجاوای کردستانی بدمه برز ماهر تم جمته هفدما تباش بس پاس کوتیرو میوانی میا یعنی دماکو امریکا رید ده ترکیه بریا بالافرین خویم به بالافروان هم سرکردین پککی هم جی ناوندین پککی خارین پککی روجاوای کردستانی دکه آرمان چش رو وجرتی کرم بک زور سپاس لپوت مکتبانا بلی هگر امر ده بویرین روشلاتنا فين بنرن دبي ام شون تفكرن وكورو دور لي بنرن بطيبتي جي كوهارتنا تصلاتي امريكا وهاتنا سروبتون بايدن با تفاهيا روشلاتا نافين كتا كوهارتنا كيتا ومرينا وال بالسياسة وان جي هاتيا كوهارتن بطيبتي للسر روشو بيش هاتيا كريزا سوري اگر اواكي دي بلي بنرن روسيا وتركيا هديتنن نابر هردو ولاتا دا درباره دوزا سوری گلک دافیانی هاتن کرن دانین و جبین هاتن کرن تدت هات دیار کرن کو همه هنگی و پیوندی نابره هدو ولاتا دا و بردوام بتوی نرینا وان نیکا انقره گلک ریکو پیک شخوره بکرن هم ونیزیکی اسرائیل جدکی بطیبتی پشتی کو نابره و دولتا اسرائیل پشتی او گرمیه آریکاریه پشتی 2011 بو غزاره کربو نخوش بو به سر دست بردانا هردو هفجن اسرائیلیه که هاتن الارقار هاتبون کردن سروکی امریکا دافیا یه ترکیه بورد دافیا کرن کو تکلیه وانی خورده به هم مصری رجی و کودات یا کرن و ناوی دولت کنارا عربی جتنا تیگار کرن يعني امريكا بورد تركيا سياسة خواب يكجار تبهريني امريكا وكو عرب ليشن طو اخدر دايتا هم كو درباسي سوري ببا باواكي كو
افهزن كو ايرو فشخور بكار اني وكا بكاكا تاني برد استواب وكو سروك امريكا بريج دافيا كرن كو بري خوش شر كرنا اف كسي هناك بي ايرو ت ولا وانا كن سر حكينا ما تخوازن ايرو بريز ماهر اما بين لسر ريكفتنا كو نبرا امريكا وتركيا دا تشيبويا درباري اريكرنا امريكا جا ارمان كرنا سر كردو كادرين بكاكلو روجافاي كردستاني بيغومان لغور رابورتا مهاتيه پشتی گفخوارنین ترکیه جا پیک آنینا جی انجام دانا اپراسیونک لشکری بو سروجاوای کردستان هر دو آلی گهشتن وی ریکفتنی وی الهفته گهشتنی بنارینا تا ترکیه لسر وی ریکفتنی الهفته گهشتنی راضیه؟ وكم اشترك دار ديار كرين يعني تركيا نبقى امريكا ترينا بر ازين هبر دوام بمكوت ناقواد امريكا بان دولتا تبرا كتا ريكفتنا دا تخوازي ايرو درباسي سوريا ببا هم برجواندية خواب كاربينا او جيد بر هالبجارتنا بدتشا ايرو خوازي خواب بدت دروش لابا نابين دا تقصب بكا او امريكا ايرو دروش بطيبتيت سوري دا نايت شاندن بس تكليه بتركارشي ناين برين جلوما حول دا كو باكاكا ايرو بكار بينن باكاكا ايرو قتني دسلاتك الدنيا سر امريكا وروسيا تشي براخو بتكسيناكي يعني باكاكا وصل سوري بواد بي از تكسي دي تسفرنا بيمه لأب انجام بان تشكيل داويد اب وناغي داويد الجوار هاتنا قومانتن همش انجام سياستك دي بنياتك نجد سبيكاري كابتنا امريكا وتركيا دا اگر عمليه بشكل شون دا بگرن افقا بشانداني كو خلق دركت نراسيبونا خوش بو سياستا فكاكا دانا ديار كرن كسي كو دركتن داخوازا زاروكي خو كرن كسي كو ايرو كريزا غازي وهم دور بيچانا كو لسر خلقي هادا كرن يعني اف لشكريانا تشار فكاكا افشانو لدار خستن هم يه او بفكش آليكي كسي خوا ترور بكا همشي شانوع تشي دكا جبوي نارينا خلقي بالتباهي بقهرينا امريكا نلبر بكاكا ساكينيا ايرو امريكا خوازي برجونديا خود كاربيني نجبوي بكاكا او دانستان دن برا كردي ديالوكا وتقص هري سري ل بكاكا امريكا بحطنا فروق جون بايدن و باندور لسر بكاكا نكت تبوكو انجمنا اجتماعيه كرد قالك بين سر اريكرنا امريكا جو ارمانج كرنا سر كردين بكاكي و اف الهفته گشنا دنا برا واندا يعني دماكو امريكا ريدت تركيا كو سر كردين بكاكي بكا ارمان تشينا ماك هم جو قصديره وهم جي بكاكيرا شانتيه امريكا تيجي الوقت مشترك جود امريكا نهب بنتي بكاكيه يعني اريكاريه حفكاريه بوارد دكا تاني برجواندي خو بكار اني بواناكي ومشترك جوجي بسروكي امريكا ابيك جيبه بتني برجواندين خو بكارتينا دريا هم قصديره هم جي بكاكيرا بيغومان دريا في هفتيك هشتنكي نامج بوي قصدي وبكاكي دشينه دماكو اريدكا كو سركردين و ورنا ارمانج كرن الغوري نارينا تشنه او رساله وكم مشتركوت امريكا تخوازي لدروشلاتا نافين بميني كو سردستي نبدن هزي قصددبي قصددبي كي تخوازي كو ايرو امريكيجي وكو هزا كنشدي وابن بن باندورا وادبن اف ويري قومي هجر امبلي بنرن فكاكا شريك امريكا خد شريك امريكا تكي جنرازيه شي وكو تين اف فرامبلي امريكا دبري كردي بچنت بيني هفال وهو جرين فكاكا دراشن كبرا ايريشي واتن او صدمك كو انوج وانا راسينا او سياستا او توازن ايرو بمشينن وطني الودري تقصبكن توازن ايرو هرتش ب واب بيان بيانا ب وامريكا تكلي تككرا ناكي تسفيكا ودرباسي سوري بوتي كلي بوارا نكليا ثاني تخوسكو كرد وافكسي كو خات كنا سرفكا كذا وجواب ببرن كو تكلي وابن هيك نبكا كردك تكلياوي تخوس ايرو كرد سوري بكهنا حبي معني كيف تينا ركفتنا كيف كو قاربن خبريبا ببن يان بيش روشاخوا بريبا بمن وربنا سرخوا ليفكاكا وكم دا ديار كرن تخوس كردا بكي ارمانش و
van rêkirtina her çişt dixwazir pêşiya Kurda bide seknandin Kurd nekîne tê helwestê û ev canwê ku îro dibin ev bombebaranekirina gundên Kurda bi taybetî dora Dêrgê devera Dêrgê ev beriya çend sala xendeq hatine kolan gelo baş e kesê ku xendeqa kolê ببوره قالك ميفاني ما هند بلتنا ما يرو ده دخوازم الجلوان جي مجارين ما ينكو ما يرو هالبجارتنا الجلوان قوتو بيج بكم قالك سباس جبو ميفاني ما بريز مهر حسن نفسكارج ألمانيا تلقى المبوزور سباس لسر أخافتن انت أمريكا لباكور روجافاي سوريا أوبراسيون كأسماني أنجو إنزال جوي أنجام دا كومزنترين بروسيا بفيرنجيج صالة 2019 بالافرین شریان هفپیمانیا ناودولتی بسرپرشتیا واشنطن پروسه که داخستنا اسمانی لباکور روجاوای سوریه لنزیکی سینور ترکیه انجام دا. پشتره شر و پفچون درست بون دنگ گله توپان و موشکان هاته بهیستن. رامی عبدالرحمن ریوبر روانگاه سوریه یا مافی مروانج و آژانس فرانس پریس را گهاند. لنزیکی کمپین آتمه لباکور روجاوای سوریه پروسه داخستنا اسمانی انجام دا. شر و پفچون بوده مادود مجمیران بردوام کرد. و کروانگاه سوریه دایا زانین به زمان عربی داخواز جیجنان و زاروکان هاتیه کرن کوخانین خواه لدور نزیکی داخستنا اسمانی والا بکه جبر اگر هیا ورنه آرمانج کرن. هروها رامی عبدالرحمن دازانین اف پروسه انزال جوی یا که هفپیمانی ناف دولتی انجام دایه مزنترین پروسه جسال 2019 و حتی وکه ایرو او جه که انزال جوی لی هاتیه کرن سرکردین توندراون وکه براگه جخوره بکارتینن. هر دم و دمکه هفپیمانی ناودولتی اپراسیون اسمانی لدیجی رخصنا القاعده انجام دیده و امریکا دبیستو سیمها برچلیا بوری در راگهاند کود انجام ایریشک اسمانی ده سرکرده کیپل بلندی القاعده یه بناوی عبدالحمید مطر لباکور سوری هاتا کشتن. دوی درباره ده جان رکسبی بردف که سرکردهیتی آناوندی ارتش امریکا راگهاند هینا او براگه کو سرکردهین توندرو بکارتینن مطرسیه لسر امریکا و هفپیمانی دروز دکه رخصنا القاعده سوریه وکه پناگه و ناونده دوباره رخصتنه اجبو خوب کارتینه. تنسر مجارة كدن جوانكي كرد عفرين راستي اشكنجي جالي كومين چكدار بهات و دن جامي دجيانا خواجي دزدا جدرك خوجهي طيبت جار كرا راگهاند لريكفتا 23 چلي واته بريا 11 روجان جواني كرد بناوي ريزان محمد خليل دمكو دخوازا آزاد كرنا كري براي خواه يه بناوي آزاد عصمت خليل يه قرتي لجم چكدار احرار الشرقية كر همان گروپا چكدار بكلاشنكوفي بشوية که هوانه لسري ويدا و به تندی بریندار بوش بوی نخوشخانه که ترکیه هات و کوستن پشتی 10 روزان پیر لنخوشخانه که ترکیه او جوانی کرد ریزان خلیل جیان خواجی دزدا جدری سربار کرو گوت پشتی چکدار احرار الشرقیه کری برایوی آزاد خلیل روان داخوازا فدیه به گوجم 5 میلیون لیره سوری جمامی وی کربو پشتی دابین کرنا پرایان او گروپ ریزان تومت بارکر با آنینا پریان جم پیده گود جی تبیدا بین کرنا پریان لی آزاد عصمت خلیل هند زندانین چکدارین گروپین چکدار دیا زندانین وان دیا و چرانوی ساوی ندیاره بله لسر وی بویره یکسر دیچم جم چالگوان مصطفى شیخو داکو زانیاریان هرگولین وی بویره بدمه برز مصطفى هفدما تباش به دست بکد اگر جمر بحثا هرگولین وی بویره بکه به چی شوی جوانی کردی بناوی ریزان خلیل لسر دست کومین چکدار هات اشکنجدان و به بتوندی هات لیدان کرم بک شباش تو تمجوان هجارة سر چاوا بله رضان خليل جي جندي شخلا جورنا غير دبيجن باللقب مالا يعيو اول دمك العاصمه كار فروتان كرين جلا دكيك جلا محلاوي هي جبري في بتقريبا شغله هي بكي براي قرب برايوي ازاد هات قرتن وخد اشكنجه كرن و خورتيجي زلامي تخص انه بيكونين سربكي وري بردان محامي $10,000 جي خاست $2,000 جي خاص وهنجي فصائل
جه خاص کومجی ته پراجی بده مجش غیر محامی گاواوی او مبلغا اب نرخا کانی به مرو وی جه اوروپا جرا بشاندا ودا محامی لی پرسین گوشمت افرناش که هانی اب مبلغ نرخ بترتنا بو تکانی بانیا گو مرو من متلفین اوروپا کرد مرهانی باور نکردن گو اف پیاده شبا ایش ترادشینه زلام گرتن جبری به تقریبا 13 روزا و برن جام خو تعذیب کن لی خستن شغل چند ساعت لی خستن حیات دگابا دا مری ل پارسیاوی راست چاپه برین لی هبو الپیه وی هبو بعدی لی خستن تعذیب کن برن مال گیشت مال مالاویجی دانشتی فرناز را لم زیدیه العفرینیه قبضة باردان او قالك تعبان بينا خاش بو كد نافجيا شغله سيروجا شوينا راكرن رحانية تركيا ربن رحانية لو داري دهروجا دبن يعني درمان حكم عندن درمان دانه او چه نبو جبر كون نزيف دماغي سيرات شوي اثر سري جنده هبو برين بو يعني نزيف دماغي بيارات شوي بو و ترميوان هارين مالوي بري بسير روجا وهات بشارتن باش بريز مصطفى يعني جبركو داخوازا آزاد كرنا كوري براي خو آزاد عصمت خليل كر بله و هر وها داخوازا في ديجي كربو او جروبا تشكدار بله باش يعني تبي دا بينكرنا بريان جبرتشا او تومت اراستي ويكرن كو اف براج جنب يدي هاتي اني جبر يعني مبلغك مثلا 10 مليون 5 مليون لعفشين انه كيم بخلكيرتي ديدن او زلمجي وضيوي فقير يعني وقابو هادين دن او تهمكرن جبر يعني دما ريبابريا خسر دا بري حمي فيرات تكلي ذكرن يعني هن ذكرن مثلا موظف هن ذكرن لاشكر هن ذكرن حيا لا كار ذكرن وانجي ازاجي وريزانجي تكلي وان فيرا هبي برو هركو امبيجن جوانك كرد تيرافان دنج علي كومين تشكدار و تومتي اراسي ويتكن كو تكلو بيوندين ويني بري ب ريبابريا بايديرا هبو يعني جبرتش فيجاري لهم برفديه كوري برايوي سربس برنادان شخو برسياري يعني دفرده اول جبركو قال لك كسنكو هاتنا بنشاف كرنتين رافاندن لهم بر بريان وفديتين سربس بردان جبرتش ازاد حتى انها تي سربس بردان ازاد اي باتا بردان ومحامي جديد وعلى اساس محامي دي بيو قاوتي دا كار بك بشغله وبرجي $10,000 دابون على اساس دا بشغله او راسي بمصيبه بر ريزان هات دزانه نه ضروري انه مثلا حميد زيوتين بردان جارنا هي في كلمه جارنا ده هي من جارنا سي بحسب تهمتها وانا يعني شو تهمته اللي هو كردي عارفيني بكن يعني وجبر كنت تبي حمي كرد وداري يعني حمي كرد برينا وان بالريبا بريا خسر وبيدر دانستان وام حمي بيدنا حمي بالريبا بريا خسر او رينا هنا بريز مصطفى يعني بشتي انجام دانا في كريارا هوفانات در حقي ريزان خليل كو بريا دهرو جان يازر وجان جانا خواجي دستاج بربيلي دانا هوفانا قربدانا خلكي لسر في كريارا هوفانا تشبو تشد بيشن زاني او تقريبا هجمارة ان بلي دانا اعطينا قشتن تقريبا شست كرد بنيش كان جدا هاتن قشتن او دو مكالمة كمبيس جمرو في وينش خزم هوي نزيكي رحمتي او دبيجن انه ريزان بحالك سروشتين ونورمال مري يعني عادي مري او نا ليدان ودرابي هوجي امريكي طبيعية جبرقو انها مثلا كي بي كشتن بن ليش كان جيدا مروفي ويتينن فيديوش فيرا شيدكن بقوته وبالزورد بيجن براي واتشاوا مري يا مروفي واتشاوا مري دبيجن والله او قضاء وقدر مري وقت بيجن يعني افع بي نورمال يعني عادي طبعا السر مروفي وانا جي ضغط كرين النابي رقهاندن السر وبيجي وبيجي مي وتعدل وبكن والله بيكس بيجي ومجي مصادر مقربه بيجي رحمتي وما برنا يعني سيجر مصادر مقربه من بري
واب خبرات دانا ما بن اشكنجه ده هذا حتى انا هاونا عين كار رفض كنت لا او نورمال مريض طبيعي مريض تشتني هي مكالمه كاج المراه شاندن جي مروفي رحمتي دبي جي يعني مرناوي طبيعيه عادي تشتني طبعا ملاد لا حول ولا قوه يعني معفريني لا حول ولا قوه يعني او حميديشن حمي دلبيشن بس شبكن يعني ما كي وضع عفريني يعني براستي برشاب الدنيا صدقي يعني وضع عفريني زاني شواد بي اي وي كشتن بي كشتن اي عرضي خلكي دبن ديتوني خلكي دبن حمي تشتكن بله زور سپاس جبو میوانی ما بریز مصطفى شیخو چالگوانی سیویل تمیوانی ما بول سر ابي بابتی گلکی سپاسیاتت کم فاشیستین جوانین شورشگر و چکدارین پیاده درواندن زاروکین کرد لنافچین روجاوای کردستانی بردوامن روزانه ناوین زاروکین تمن بچوک تین تومار کرن هری داویجی باوی دور شاهین بانگک بلاف کرد تیدا داخوش مظلوم عبد کرد و سوزن خواه بجیبک و کریوی یه 15 سالی وگارینه لتوای باجار و باجاروکن روجاوای کردستان فاشیستین جوان شورشگر به پشتوانیا پیاده و پککه درواندن زاروکن تمن کم 18 سالی دا بردوامن و روزانه ناوین زاروکن نوتین تومار کرن و خدان زاروکن رواندی بانگوازیان بلاف دکن کو مظلوم کوبانی سوزن خواب جهبینه و یا هری داویجی با و زاروکه که کج عالی فاشیستین جوان شورشگر و قصده و هاتیا رواندن دریا باس نیوسرا دا خواج مظلوم عبدی فرمانداری گشتی یه قصده کر که کروی تمن بچوک وگرینه عزیز شاهین خلک باجار کوبانی لبانگوازیا کدا دا خواج مظلوم کوبانی و برپرسین ریوبریا پهده و پکگل روجاوای کردستان کر که جه زاروکی وی اشکره بکن و بردن شاهین جباس نیوس را راگهان کو کروی ناو خواه ریدوره و تمان 15 سالیه و بریا 4 ماهان جالی برپرسه که قصده و هاتیا رواندن و لگوری زانیارین که بدست عزیز شاهین کتنه کو کروی لباجار حسکه لینه لاش و نجی تمنیوی چکداریه شاهین داوی بانگا خدا گوت کو مظلوم کوبانی سوزا وگراندن و آزاد کرنا همی زاروکان دابو و دبه کو سوزن خواب جه بکه و کروی تمان 15 سالی وگرینه تیزانی کش دست پیک سال 2022 و تانها فاشیستین جوان شورشگر دو زاروکین کم 18 سالی به ناو سیدران منتهی خلقا باجار حسکه و 15 سالی و محمد آزاد حسن 15 سالی و خلق باجار حسکه هاتن رواندن و تانها توزانیاری لسروان تنانه تفی کو مالباتن زاروکان سردانا دزگهن پیده و جهن فاشیستن جوان شورشگر و اوفیسا پارستنا زاروکان دکن لی بیکو توزانیاریان لسر زاروکن خوار بگرن. مظلوم عبدی دی 29 مها حزیران سال 2019 به ورجینا گامبارا نونر نتوین یگرت یا تایبت و کاروبارن زاروکان ریکفتنک لسر قدغا کرن و لشگر کرنا زاروکان هر وها وگراندنا زاروکن جیر 18 ساری امضا کرد. کراواندنا زاروکان قدغه لیچکدارن سر به پیده و پککه وکا فاشیستین جوان شورشگر تو پابندی بیاسا و مافین پارستنا زاروکان ناکن و دکار خواه یا رواندنا زاروکن جیر 18 سالی دا بردوان. بله تماشاوان بریز لسر رواندنا زاروکن بچوک لروجاوای کردستان لسر دست چکدارن پیده و فاشیستین جوان شورشگر انها جی برای خودم باوی زاروک رواندی بناوی ریدور شاهین انها بریز عزیز شاهین باوی وی زاروک رواندی الگلمه لکو زانیاریان درباری رواندنا کری خواه بدمه بریز عزیز هبدا ما تباش بودگرن دست پیکا رواندنا كوريتا اگر تهرگولیان بدمه شکنگی و كوريتا هاتی رواندن و سر دستیکی هاتی رواندن کرم بک كوري من نسكي تشور معوان تشور حيوان ده تاب جرا لجام قادر كيبو ويتشون ديه ويتجام خراشون ما تبيورا تشقص حول كر بس ام تلفونك جيرا ليخن دونغو قد خير نوبه از دونغو از التلفون جوار امن بكم ناكر بيرا ام بيحسيون ياك جوي درجة دوري داركات ريفري دوري داركات هوت قشتا كوري ويلو ورا او مرحلة ياكيش دوري قادوندنا قول بيجي مذاكرن دوانا بشوار بارچون بي مذاكرن دوانا خدمت 4 پارچون بكي نظام زوري که عمري 15 سالي تبشين دوري كادر شو عندنا دوري كادر
خدمت چهار پارچان بکه چوکات هیوا چهاران ام نزدان الكرة عجب صاغ ولا باش مريا تشيا بريز عزيز بريكو ام تيكبن في واردة تقوت كوريتا بري چار مهان هاتي رواندن يعني دماكو هات رواندن الكوي دريبو علي كيف هات رواندن وتشاوا بهيس كوري وهاتي رواندن اگر تهندك تفاصيلات بيدر باريد بتمع تمام او كوري ما مولي طبقي ابو مولي طبقي قصدي الويدر ابو ايفارك مره شور كر او شبكات ضعيف وما جات عم ناكر جو بابا ما السباحه برا شور يبكن ابو سبا ما تشخص لي خص مدين ناغري بير كورك من دين الويدر جو بابا برنا چونه گوتنه جو برنا چونه دوره طبعا فويل نا جوان ما جوان وانا تنا بو فويل جامعه كي او كادر كي قنديل ابو ويشون ديا او كريم شخص بيكات جو ام بس بيرو شوري بكن تلفوني بيرو شوري بكن دم جو هيرو سبا نادا تاو نادا ما دوره ياكي قادون ديسو دبي از بس هرم ببينه ادم دبي هيرو سبا تهار ببيني صوت يعني بي وقت الماد من دور بو چهار معنا دوم هيرو سبا وما تشتك حصل ناكر واني بو في شكلي بو باش يعني شار مهان و حتى نها وبيوندي وتليفون بكري خور نكريه ونظانن الكوي دريه نو وضعي ويتشي تليفون تنا ام نظن الكي دريه بس ام زانن او يك جويه دريه هات جو مديه جو او اللي هي حسكه يعني اللي هو هيلونا بس ام ورغو تاني زون الكره بضا نهار الكره ام نظن الكره صاغه مريه تمام احداث حفصه جدار باسبون او عجب صاغه ولا مريه ام فيجي نظانه باش يعني السردستي جواني شورشقر هاتبو رفاندن السردستي بككي هاتي رفاندن السردستي قادر نا سردستي بككي هاتي رفاندن باش بريز تدبيجي بريت كوريتا بريا چار مهان هاتيه رفاندن السردستي بككي جبرت شنو ها هون اشكره دكن كوريتا هاتيه رفاندن ما دوم ماغو دوره بقدينه وبرنامج ماغو دم هون دوره بقدينه وبرنامج بيرو بوسما تشخص حركه دبينين دوم وانا يعني واي او باكا دوم او مداخرني دوم دبي وار از به طالب حسيان کو په وادي جمهور گو سوز 4 پارچان به سوز 4 پارچان نیل نوگره مال تنه لوما مهين ما اوكر بله يعني جبرت صوز هر جار صوز دان بله هر جار صوز دان وكو صوز اري صوز دان كوري من لو من دغوه او بكي ورا تليفون كي هذا ورا بيجي ورا تليفون كي وارلس بسوزونا ماني داخرند ام هيشتن وقت كي صار ما ربريچو يعني عمري 15 سال نظام يكي 15 سال شتو دبي شنا دوري كادر مفهم نكر و مذكرش دادن انه او هر چهار پارچان خدمت هر چهار پارچان ببینی نظام وقتش کی باش هنوكو مالبات باش بريز عزيز هنوكو مالبات جبوي وگراندنا كوري خو جبوي ديار كرنا چاران ويساوي وبانگك اراستي مظلوم عبدكر پشتي وي بانگي اونچه هيوي دكن گلو كوريتا و وگرينن وناميات دريا اركير تشت خواز بيش كرم بك والله ما بانكر جنرال مظلوم يعني كسي تشكل ما بناقر يعني واكي بارك كانوا ما تشكل ناقوتي يعني او اعتبار يعني قاعده اعتبار ويد صار وسيخوان واقع كريم متحرر ما بانكر وي ما جو وزار يعني نو به بمينيتي ده غرق و درك به واره كسي تشكل ما بناقر نو به هر زاروك چتو زاروك اندمن دارن دورم بزارم دکن قادر چطور با زاره که سوار قادر به قیبو که چه قادر به مفهمه که زاره که این یعنی نزانه یعنی تفدیلی خوان نزانه چی و که تو قادر به چطور که دعوی بکش تو او که با گیف هم نکری و جوان پرسبه بله زور سپاس جبوی بریز عزیز شاهین باوی زاروک رواندی لسر دست پککی بناوی ریدور شاهین زور سپاس لسر آمده بوناته
ترکیه و گروپên çekdar gundawari Helebê armançkirin ji derên xwecihî ragihandin ku doh artêşa Tirkiye û grûpên çekdar bêhtirî çil topî deverên li Şêx Îsa, Samûqa, Herbil, Sed el Şehba yên dibin kontrola YPG de li gundawarê Helebê tobaran kirin. انجمن خوجهی دربیسی انجمن نشمانیا کرد لسوریه چروجیا خباتکار کرد حمید حاج موسی سینو وجاند انجمن خوجهی دربیسی شهید جوان قطنا و گندواری وی ان کسی به آمدبونا مالبات خودجی رازی و کسایتی سیاسی هجمارک ج اندام و آلیگرین ان کسی سردانا گورا خباتکار حمید حاج موسی سینو لگورستانا گند شورا روجاوال گندواری دربیسی کرد د مراسم چروجی ده یا خودجی رازی جگری سروک خوجهی ادریس شیخ خلف گوتنا خوجهی شهید جوان قطنا یا ان کسی پیشکش کرده د بحث کارو خباتکار حمید حاج موسی وفاداریا ویج پارتی و ریبازا بارزانی نمرکر كن في باش داربونا ولسر كوتشا داوي تشروجي امين يا حميد حاج موسى بابي حسين براسي امو كان جمانه خوجاهيه باجار دربيسي بناوي بتوان جوان قطنا ام سباسيا وتردتكن يرو اليمين سر كوتشا داوي بابي حسين درباس بويه وكون دبينن يعني بابي حسين كسكي خيابو انسان كي وجه عشيراكي كان بو وجه عشيرا خوبو انسان كي كرد پرور بو ولات باريز بو اندامي خوجاهيه باجار دربيسي بو براسي ما قالك صالا بهفدور درباس كر انسان كي يعني خدي لدوزا خدر دكت لمافي خدر دكت لهفالي خدر دكت يعني براسي انسان كي پر خيابو نافدار بو دبري قشيده وكا الناس كان يعني بابي حسين كوتشا خوي داوي باركر خسارتك نجم الباطي ربو خسارتك يعني هم هبالي وقري وي ربو جي انجمانا وي ربو جملتي وي ربو بالتفاهي يعني راست يرو ام ديليشن لسر بابي حسين لام شبكن قدر خدي اف قدر هات بشياوي وكوتشا خوي داوي كر يعني براسي ام دقتشقاس ام ده حقي بابي حسين ده بيشتغل وقوتني خو بيجن لام ما في بيناديني شقاس وق مجور قوة مخويا كر يعني شقاس ام بيجن ام حقي بيناديني بابي حسين خسارتك برما زنبو ج قضية اخر جمال اخر جمال بات اخر دوسي هوا جو دوسي اخر جوالي اخر عشيرة اخر يعني براسي ابو حسين جروجا روج ده كارك دبر قضية خد ذكر دبر ما في خد ذكر رخصنا قدغه کرنا چکن کیماوی اشکره کر که رژیم اسد ماده کلورید ده ایریشا خوده لسر دورند بین دست اپوزیسیون ده بکار آنیه در راپورت که در رخصنا قدغه کرنا چکن کیماوی گوت ده سال 2016 ده ایریشا خوده بو سرنافچین بین دست اپوزیسیون ده لنزیکی نخوشخانه یا کفر زیتا لپاریزگاه حمای بکار آنیه و که رخصنا نبوری دا یزانین ده انجام ایریش ده 20 کس تنگا نفس بون و بلگجی لسر پشتراس کرنا بکار آنینا ماده کلوری لجمهنه ونيغرتي باتريك نيكولسون بحثا هردو صاروكين كوچبرين لكامبين باريزگاه ادلبي جبر سرمایه جانی خواجی ده زانه کر کو جبر روشا خدمت گزاری یا خراب نبونا سوتمنی و کونان هروها جلو برگن زوستانی زاروکن کامپین باکوری روجاوای سوریه د مترسیا سرمایه ده دجین کو بریا چند روجانجی دو زاروکن بچوک بنابي فاطمه محمد عيد تمن حفت روجي وامنه محمد سلامه تمن دمهي جبر سرمایه الهردو کامپین ادلبي حربنوش والشيخ بحر جاني خواج دستان دورا سوريا ما في مروفان راپورتك درباري كريار و بنپیکرین چکدارن رژیم به تایبتی بنچافکرون و رواندن سیویلان بین چاری بلاف کرد. دیدا امارا بنچافکریان یا ماها چلی بلاف کرد.
دورا سوریه مافی مروان ده راپورت خود به بلگرا گهاند هری کم 143 کس که 2000 جید ناوان دهنه دمها بورید لسر دسته چکدار رژیم اسد هاتنه بنچاف کرن همان توری سربار کر پشتی بنچاف کرن آوان کسان او بنچاف کری ده زندان رژیم دراسی تبایا جورین اشکنجدانی تین به او پیوندی آوان جیب مالبات وان را تینه برین. بله تماشاوان بريز بفينو تشيم دكيجن داويا بولتنا أخوة حتى بولتنا كدن بمن خير وخشي دار شاد واختار